Wajamanek Jehovah kitesetai eng kanetishenyo nebo lesson. Kimwachini Jehovah kongoi amu eng betut eng wikit age tugul kokonech boroindo sikobit keng'alal kenyoru emosto ak kanetishet nebo lesson. Kongoi kakwek tugul chekosubech eng wikit nikonye. Boroindo nyo nguno ko ketestai eng lesson nebo somok nebo quarter ini. Ko kitindoi kiboitinik cheu chetesetai kila ameche akochi boroindo amite kebeberta netai nebo ng'oliot menatet ak kaming'inetabkei betut nebo sabato ak jumapili. Ko ameche atach kiboitiot ne rubo eng jumatatu sikobit kokatech akomwa kebebertanyi. Karibu pastor. Chamanikab kipsengwet ngakatak tugul eng kainetab Jeiso ami kebeberta nebo Jumatatu nemwoe kolen iweny inaigei, igilgilie inaigei. Kongoi sikibengwa. Rubei. Ano Rubei? Arube. Chamgei chamanikab Jehovah. Arube eng kainaik ko Evelyn Tarus amite kwaeng kasi nemwoe kolen Musa kiboitiot nekiming'inegei. Otogotin. Karibu. Chamanikab Jehovah achame akatage ane ko Lilian Maswai. Kimite kosomok kasi. Kakuti ale kikure ne eng Kalenjin the greatest offense. Katinye kainaik chechang. Kongoi. Karibu. Testai. Yeah. Mwange nandio. Kile bistoi no. Bistoi no. Yes. Yeah. Bas, Kongoi. asub Lilian, chamanikab Jehovah, jamakatagala jamgei, kainaik ko Stephen Ramaru. Kimite tugul yikesu lesson eng betutab kwang'wan kasi ak komut kasi kitoroti. Kwang'wan kasi komwoe kolen ker inendet akenai eng wikit nenyone kele kinetigei ne ngobirro Jehovah. Kongoi kiboitinik tugul, kongoi eng kanetishet ne konech Jehovah sikobit keker tuguk cheechen eng kanetishet nebo wikini. Kotomo ketestai ameche kesa sikobit ketou. Kongoi Jehovah nemi kipsengwet, kitororin mising ak kelasun amu imie. Kongoi amu kiptaiyandenyo. Eng betut age tugul ikonech karonet ak kembout. Ak aichomwech keker betut nebo rani ko yekinetigei kanetishet nebo somok. Nebo kwota ini kakisomin nekitenech sikoek kaberuret eng achek tugul chekikose ak kosikyok tokwek tugul. Ngwang mageng'ung yekitou kot kesuldae eng kainet nebo Jeiso ne kiptaandenyo. Amen. Kongoi. Kanetishenyo nebo somok nemwoe kobo menatet ak kaming'inetabkei. Tuguchutok aeng ko ngemwa kele menatet ko kit age, ko ngemwa kele chi nekamen ak chi neiming'inigei ko biik aeng cheter. Makergei chito nemene ako makergei ak chito neiming'inigei. Tindoi age tugul atebenyi neter. Ngenamye bichu aeng nebo menatet ak nebo kaming'inetabkei ko manyumnyum koba kibagenge amu menatet kotindoi atebenyi nebo kachaunetabkei nebo tuguk chekere kole kaikai ako kararan. Ngesoman kitabutab Luka 14 koitini ko 11 ko kimwa Jeiso ng'alek chenekit ko taunet nebo sobet nebo inendet neichougei. Amu kamwa kole amu age tugul neitororigei kiming'ini ak inendet neiming'inigei ketorori. Kingomwa Jeiso kole age tugul neitororigei ko inendet nekiming'ini ak inendet neiming'inigei ketorori. Ko tuguk aeng. Inendet neiming'inigei konyoru torornatet. Ako inendet neichougei komanyoru. Kikenai biik eng kebeberwek chebo sobet angot komuchi ko chitab kokweng'ung anan ko chito nemi kanisa ne kristianindet nomite tugul akobendi osoe anan ko biikwok chetilionutik, biikab koing'wong anan biik chebo oreng'wong, biikab kokwet,
Biik chomeng'ishei imuchi ko biikab siasa anan ko biik chebo bolotet kou ya kimwa. Inyoru agenge chebo biik cheming'inigei. Inyoru agenge eng biik chetindoi menotet amu borotet nebo tuguk chetindoi. Inyoru mogoriot netindoi tuguk lakini ming'inigei. Inyoru mogoriot age netindoi tuguk lakini eng sobondanyi ko chi netindoi menotet nemi barak. Ko angenyoru biik cheu chutok eng sobet komwoiwech kole menotet ko kitoigei keny ak luget neo amu kingobut oindet eng kipsengwet ko kitoune menotet komening tuguk chebo borotet chekikokochi Jehovah eng tai. Igere menotet kotogu eng ng'alalet ak boisionik cheyoe chito. Igere ule iye kamen chichi. Tougei tuguchu kou leu sobetab chichotok. Mang'une menotet muguleldo amu muguleldo ko kikitege sobet nebo menotet. Ko muguleldo age tugul nekikosik ak kikoil muguleldonyi nebo orit ko kikoming'ingei. Ko yetesetai koetu ko ming'inigei eng ng'alalet, eng atebet, eng boisionik. Ingeker menotet nekamwoiwech sirutikab Jehovah eng wikini kokonech kenai kele menotet kotinyei tilyandit. Menotet kotindoi tilyandit nebo kabesiet neibestos biik alak amu kamen anum. Kocheng'e choronok chemenotin chetindoi atebet nebo menotet kotepche kibagenge. Ko biik cheming'inigei ko manyumnyum kotebi ak biik chemendos ako ming'inigei eng oret nebo tilyanditng'wa ak koshinet. Ko kamwoiwech sirutikab Jehovah kele age tugul neiming'inigei ko tukitorori. Kou ng'oliotab Jehovah nekikokurech achek tugul. Kokure Jehovah sikenyoru borotet, kure Jehovah sikenyoru tilyandit, ako kure Jehovah amu kiming'ingei Jeiso eng atebenyi ak tilyanditnyi. Ingebe kebeberta nebo Jumapili komwoe kolen morik chekikat amu menotet. Ngomwa kole morik chekikat koboru kole eng muguleldab chito yekakonyi menotet kokergei ak morikab eunekyik chakanam kouikitu nemamuchi koyat. Amu chi nekamumut eunek morikyik kole komanyumnyum chichotok kometo amu kanam muguleldonyi tugul. Kanam kabwatutik, kanam sobondo, kaib ng'alalet, kaib atebet. Ko amune sikomwa sirutikab Jehovah kele kergei ak eunek chekekikak menotet. Kale kikere menotet ko pichait neiboru leu sobetab chito komite sang'utab Jehovah. Kikenyoru eng kebeberwek chechang sirutik chetililen akobo biik chekikomenyo. Mising kekose atindiot nebo chichono ki mogoriot nekikotuiyo ak Jeiso. Ko kingotuiyo ak Jeiso kole Jeiso ibialde tuguk chekitindoi ak iibu tuguk chitindoi sikobit keamdae logoiwek chemiach. Ko eng muguleldonyi ko kinyitat menotet amu kikeregei kotindoi borotet ako kitindoi tuguk chekimiach kosir chito age. Kounotok akine eng ng'oliotab Jehovah ko kit agenge nekonech kekuiye ko menotet nekimong eng eunekab oindet. Eng kitabutab Isaya 14 koitenyi ko 12 akoi 14 komwoe akobo oindet nekitororgei kometo bounatetab Jehovah amu kimwa kole eng muguleldonyi atepche atororigei amu atebet nekibo oindet nekibesio ak Jehovah
14 koitonyi ko 12. Kamwa sirutikab Jehova akobo kabutetab boindet kole kaibut eng kipsengwet inye kecheyatab bet weritab karon kebin ibut inye nekinyerat produce amu kimwa eng muguleldongung ile atokostoi kipsengwet atorori ngecherenyu nebo laitornatet kosir kecheikab kamuktoindet. Kangomwa Isaya kokangalale malaikayat Lucifer ne Setani ko agenge eng malaikaishekab Jehova chekimite baunatetab kamuktoindet. Ko kichoigei Setani eng taitab kamangunetab Jehova akobelgei inegei eng kwenutab malaikaishek akomwa kole ameche atebe ngecheretab inendet ne turur akakergeitu ak inendet nekiboru kele kimeche koisto Jehova eng ngecheret nebo tururnatet sikobit konyor borotet eng baunatet koib boisionikab kamuktoindet. Amu kimwa eng muguleldonyi kole atorori sigere menotet lenyonendoi komakikuitos kele kilya komong luget neo eng muguleldab malaikayat nikitoror kecheyat nekibo karon nikitelele tururnatetab kamuktoindet akimokomi kiy nekimukotindoi ako kitindoi tuguk tugul, lakini kingochoigei muguleldonyi ko kibit kabutet ako kikiturur. Komwa ng'ang'utiet 12 koitab 7 kale kibit luget eng kipsengwet eng kwenutab Mikael ne Kristo Jesu ak Lucifer ne Setani. Akingobit lugonotok kale keturur maswetit konam kebebertab malaikaishek 1 eng 3 ako keturur koboto inendet. Kobut baunatetab Setani amu katororet nekitoror. Kamwoiwech nitok kenai kele kingobut Setani ko kinyokonam mugulelwekab chechang konde muguleldab sobet nebo kachaunetabkei muguleldo nebo menotet. Mi menotet konyil 3 yo kesun kebeberi. Eng kitabutab Yohana netai 2:15 komwoe ng'alek chebo menotet kele mi menotet nekikipcheune kebeberwek 3. Eng 2:15 mwoe ng'oliotab Jehova kouni akole mocham ng'onyuni anan tuguk chemitei ng'onyuni. Kot kocham chi ng'onyuni komami chomyetab Jehova, mami chomyetab kwanda eng inendet. Amu tuguk chemitei ng'onyuni ko maketab borto, maketab konyek ak menotetab sobondo. Tuguchotok 3. Netai ko kamwa kole tuguk chemi emoni mecham eng emoni, mecham tugukab emoni amu ngicham tugukab emoni kochang tuguk chemuche komasin eng atebetab Jehova. Amu tabinyoru tuguchotok chebo emoni akobit menotet amu igere ile mami kiy netoretin Jehova eng sobondong'ung. Komwa kole menotet nebo kebeberwekab emoni ko netai ko maketab borto. Kot komi maketab borto kuchut iutie Jehova akimen amu kakondoun borto. Ko ngondoun borto ikase miat tuguk chebo borto iutie Jehova. Maketab konyek, tuguk cheikere icham, tuguk chekero kororonen. Ngokekere maisha nebo emoni ko kararan, ikere atebetab emoni ko kararan, ikere borotetab emoni eng konyekuk ko kororonen, kochutin iutie Jehova. Ak nebo 3 menotet nebo sobondo. Ko kamwoiwech Jehova keribegei tuguchutok amu chotok chebutech keutie kamuktoindet eng borotet nebo ng'oliondonyi. Lesson nebo kebeberitak konetech eng kakuyet tesetai kanetik alake koteswech ng'alechu. Komeche atare kebeberatak kot komi chi nemuche kotes akochini boroindo komwa anan ketach kiboitiot nerubei. Kongoi, karibu Pastor. Kongoi kiboitiot. Kemwa Pastor ile menotet
anan ko katororetabgei ko kitoigei ing kipsengwet. Ako ngap ko king'alale lesson nebo keekitu eng tilyandinyo ak Jehova. Koking'alale keker katuyet nekituiyo Jeiso kipsengwet ak ng'ony. Oret agenge neboisie setani asikobit kong'em tilyandinitak matestai koet koma keesye kityo sirutikab Jehova anan keesye Jehova. Oret age nemoche kong'om nebo chulchul ko kokochi menotet mugulelwekyok. Amu ngomamitei melelda komagoi ibirchi chito koe beek. Ngomame chito rubet komagoi ilechi kwamis. Kounotok ngot kokon kanyi muguleldang'ung nengikase uyo imi komie komekere amune nebo sarunet nekiketil ak tilyandinatak. Imenegei. Ko oret agenge notok ne atkan kora ko ngomakikilkilie mugulelwekyok kenai. Iwendi kot ko kailen imi komie ko kakoimene kiyotok kot ko mataiker kitabutab ng'ang'utiet ko ng'alale kanisetab Laodikia nekale amokorio amabononegei. Ako kakilech ole mi tabut iwendoti mutul, yani ikorat korok ko mengen your true nature. Iwendoti bochilen yani kaka ole mi tabut neo kosir ko mengen kit neiu korok. Ako ibononi kokeny amengen. Amu keratin konyek ko keratin konyek kowek tabushek chun kisubi. Mengen ile imi achi ngor ketuge, mengen ile ibononi ko mami kit nesirei konyo chito nemengen ole u atebetnyi. Noto amune kirikyi Daudi korikyi Jehova eng kitabutab tienwogikab Kalosunet Zaburi 139 koite 23 kole siachae kamuktoindet akinai muguleldanyun. Tiema akinai kabwatutikyu. Siker ngot komi oring'ane nebo tengek akindoiwo eng oret nebo koigeny. Kamwa Jeiso eng kitabutab Luka 18 koite 14 biik oeng chekiba kosa. Neo netai ko kiboiyotab kanisa, kandoindetab dini, pastainik, biik chekingen theology chekisomonji Bible. Ingen tuguk tugul chebo ng'alaletab sarunet, ingen kaityinetab mandanganet, ingen katililet eng kayanet, ingen tuguk tugul. Ko ngotonon koboisie vocabulary kosis kipsengwet kole bokwongusae no. Yani u poem lakini kale kinyatar kobekyi soet kimosir otyo. Kotonon chito age ne chi ne banan, chi nemengen chi ne kikesese kong biik alake. Komakanya akot kwa tai olin kitononi. Kotonon ing let yun karibu kurget kimondoe eng yo. Takilen keker kobirir eng konyek karire kolechin Jehova rirena. Kokutuny ing yundo akot maker chi. Mengen kole kale ako kwa gaa kotinye koroito nelale muguleldo nebo boiboiyet. Ngelechi ne korwoto kole mongen. Kale ngo justification anan something mongen lakini atinye kekene ne. Kituyo ak Jeiso chichoto mengen kit nekikure lakini kiwakak sarunet. Kongenin vocabulary lakini manyor sarunonoto. Tos imukokse achek chikemi kanisa. Kingen vocabulary tugul. Isawirtage kole it is not the mathematics of your prayer or the arithmetics of the prayer or the poetry of the prayer. Yani ngalek chekirong'u cheonyinyen cherektoi cheikase ile kotatu kosoe chichi. Ngosa kabisa ikase korektoi ucheka kabisa cho koitite. Lakini maite mokto masire akot yo cheburret yo. Lakini ninake komengen tuguk chekure lakini kiwaka kityo ngele kesar ale kingosiken Nikodemo ko kichito sine nekibone timin olin tap konyo konai Jeiso. Kale tun kolen keker chepyoset angoma komusto kasi boiyot angwendi olin oldage. Ngeti saa 11 akonam oret nekatawendi Jeriko katil newendi komastani. Chepyoset kalionate boiyot kong'et kosub kemboi ng'et kole kosubi. Kakere kotal chemerengit ak mukombet akwa bii
ipkopal keturek akonde kole boiyot bas kikoek kiywek anyun kosup tap koit nguno koker kotuin keturek ak beek atyo kosember ketit atyo konde keturek akorongchi beek atyo kotoi kotoroch ketit akwae tansi sungukani ketit kowach chepyoset kopal kutit kole wechoku kikonam iywek boiyot lengeit sungukani ketit min kalya nikotemo kole yuto kele bas kosaru sipitali anyun kele yuto ne kole yuto kianyochi Jeiso. Yani chito nekatuiyo ak Jeiso kowalaksei kot kokwonge kokwet tugul tuguk chekiyoe chichi komakouno lakini ni age ni kosowe kolosekei lakini amchi koris kutit kityo kokalas yuto menotet ak lasetab kei nekitoi eng kipsengwet kokale agenge eng bitetab atebenyo noto kongete kingesik keitenge ako oret neimuchi kesarune chichoto koui ole kesarundoi amu magere ne shida nenyi magere kole ami ajingor mangen sarunoni awendoti buch ketuge ngotoretech Jehova sikobit koyotokis konyekyo kamwa ngoliot agenge sirindetab kitabut nekale agenge eng oret nekimuchi kenyorune sarunet akemwochi Jeiso ko kiyapte konyekyok konyal kipsengwet yekiker Jeiso kowal atebosiekyok akokonech kenai kele makitinye imanda nebo kipsengwet kakikekorie ako kiponot tatyo keker ngoriet nekonech kipsengwet nemanamegei ak sut age tugul nemi ng'onyuni tatyo kemwochi Jehova kongoi kit neikochin mugulelwekyok kolaskei anan komen anan kokotol ku chelilia ko koroatok neikose ilen ami komie lakini nginde rabinik nebo kipsengwet ko yome kerikchi Jehova kuye kimwa Daudi kole isiachae kamuktoindet akiker kot komi kiy muguleldonyu tebutiet nekamoche awang'une ko kateb sirindetab lesonini kole eng kikoskong iker sobeng'ung ko uyo yekirongchin Jehova rirenenyi ako ingot komenyoru rirenanatak kotugul ko ne nekakel ako ngot korongchin Jehova rirenanatak ko tos irire biik alak okinye tebekei tebutyonoto yekitebekei wikini komugul kele tos ne nekiro manai akobo muguleldonyu ngosiacha tamirietab Jehova ak yekakokono naet nebo orit kokono kamang'unet ngap koboisie setani kit age neptuibotoi nebo noto kokony muguleldong'ung akolechin chamun ding ibiker ile machamu man atyo komatoiwechi Jeiso sikobit kolokseun akokonin tuguchu tugul kolechin angot kawe kipsengwet kobuch kora akine ndengen chi tuguk choe eng yu kot komein mugulel kokeny konyeratin akole buretu kaikai siwe imete Jeiso inito akinyo oli amu kora komechamu acha makile yekainai ipkomein mugulel yekainai iwe ole mi Jeiso kolokseun akokonin mokornotet kole ngakonin taabu nekikitilile maat ak ngoroik chelelachen akakonin mwaita nebo tamiriet sikoil konyekuk sisop ongebwonchi Jeiso yekakenai atebenyo kenai kele rertaat koloksewe Jehova imandanyi tos mi chi netinye tebut anan ko kiy netesei pas ko ngomakitinye ng'olyo awendi akoitoi kebeberta nebo kanetindet neisubu karibu Kongoi. Kongoi kiboitinik chekakotoi komie ko atesetai eng kwaeng kasi nemwoe kolen Musa kiboitiot nekiming'inegei. Kingen tugul kele ole kimenye Musa korok kotomo kotoi nyokondochi lagokab Israel. Kingen somanet nekinyor Musa. Kingokakimut Musa kwo kotab cheptab Farao. Ko kinyor somanet nekibo kwong'ut amu kikibwoti kele eng betusiek chebwone komuch koek akine agenge eng laitorinik chekibo kap Farao eng betusiechoto. Lakini kimeche kiro kameng'inet kele kinyonundo ano kameng'inetab Musa. Kitinye kasarta neo mising Musa nekimuchi komeng'is eng oret nebo mokornotet nebo barak mising. Kitinye kasarta neo mising konyor ki werit nekikiit kingokakomut cheptab Farao ko kikiit inendet kele
weritab cheptab kabarao. Notok ko kingekurtoe kunotok ko kitinye kelchin mising nekimuchi kolaskei, koetkei. Kingen achek tugul kele ngonam ng'echeret laitoriat kotokoikose alak kolen kitupche sinyen. Atinye kebeber eng yu, akot nguno kingen kingonam arap Ruto ng'echeret ko kitok biik chechang nea chekilen otaketupche kikuregei kiy. Ko kimukotogu notok kotom koet chito. Lakini nguno kingonyo ku Musa nguno amu kakoek cheptab kablaitoriat, kakoek weritab cheptab kablaitoriat. Kobun olikimininegei mising, ko kimuchi koetkei kole katebe ole nekite laitoriat. Lakini kikere eng yotok kele eng chotok tugul kilewen inendet kometo chotok tugul amu kibunchi kamanut mising kosup Jehova kosir koek nekeborgei anan kobor eng tuguk chebo ng'ony chebeku. Eng Ebranik 11 koitet 24 agoi 26 komwawech ne yotok? Kale kiesho Musa eng kayanet yekingokakoet kekure weritab chebo Farao. Kolewen keyochi neya koboto biikab Jehova kosir kobaibaegei boiboiyosiekab tengekto chebo betusiek chematya. Kekere eng yotok kele kiistoegei chotok Musa mising, mamach kole kekurtoe werit nebo kablaitoriat. Amu kitanyabani tuguk chechang, kitanyoru mokornotet, kitanyoru tuguk kebeber kebutchi tugun chechang akekochi koek agenge eng laitornatet. Lakini kilewen inendet kosup Jehova. Komwawech kole kimeng'is eng yotok eng kitabunatok komwoe kole kimeng'is Musa eng kayanet ak eng inendet ko kibunchi kamanut mising konunotiotab Jehova nebo koigeny kosir mokornotosiek, kosir laitornatosiek chebo ng'ony chebeku. Kamwawech ne notok? Mwae notok kole kiesho Musa kekure weritab cheptab kabarao, kiesho laitornatet, kiesho titles chotok tugul amu kiingen akobo Jehova. Kilewen konyolilso ak biikab Jehova kosir tagurnatet amu kingen kole tagurnatosiek chotok ko kibo muda nematya. Kilya anyun sikoming'ingei mising Musa? Kingen kele kinyor kanetut mising, kikiwo sukulishek chekibo Misri eng betusiek chotok, chekineti ole teptoi laitornatosiek, kineti ole kiiptoi malik, kineti tuguk tugul. Lakini kiker chotok, ki amune anyun sikoming'ingei mising? Kale kiker Musa kole tugukab ng'ony, malik, laitornatosiek kosirtoi ako kayamisetab Jehova kobo koigeny. Kikonyit Jehova mising Musa koker kole bo kamanut kot mising kosir talbisto ak kachaunetabgei nebo ng'ony. Konunotiot nebo iman kobunu kayanet, melen kele bunu naet nenoin biik kele isomanat mising, imokorio mising, itinye tuguk tugul, itinye malik, notok kachaunet nebo ng'ony kele kokere anum kikosoman, tinye tikirisiek chechang. Notok kokanaptoi chito kou ye kakonetech Pastor Nyalile. Kokanaptoi chito koit kipkei kotko makokere tuguk alak, kokergei ko kiptakuria mising akotoi koistogei kaming'inetabgei amakotamboani chito Jehova eng betusiek cheu chotok. Kale konunotiot nebo iman kobunu kayanet nenaat kokenai Jehova. Eng kesoman kora kele nga kikanyor kanetisiet nekibo kwong'ut Musa eng Misri. Kekere kora kele eng yo kora ko kiit kolel anan kiyai tengekto yekingobar Misirindet. Kingoker kokimite inendet kipkei, kimitei kiy kitikin nekikose kole akim anan kikere kole imuchi koteteanchi biik. Kokingonai kole ite betut nekisoru biik, kokingoro chitab Misri koborekei, kinam Misirindet akobar akotub eng ng'aniek. Kekere kele ki eng yotok koboisie kimnatosiek chekichechiket. Ko nga kisomanat mising ko
kiit eng yoto kobor kimnatoshek chekitinye, lakini kikose eng yoto kele kiit betusiek chekimeche konet Jehova kaming'inetabkei. Ko eng yoto kingokakobar chichi ko kimwei, kikase kele kingwo ng'atet eng betusiek eng kenyisiek 40, ko kiip koek yotok sukulit anan kiip koek yundo kole kinetegei Musa kaming'inetabkei. Yekingomi tulondok mami kiy age tugul koyokoti nego, ko kiyoto kinyor Musa kaming'inetabkei nekiming'ingei kot konet Jehova, nekibun tuguk chekiuen mising kometo laitornatet nekitanyoru, lakini kangait eng yu ko ki kaming'inetabkei nekiinegei amu kingomi tulondochoto ko kiinetkei kaming'inetabkei akotiegei Jehova. Akoek eng yoto ngesoman eng kitabutab Kaitoshek 12 komwoe noto. Kaitoshek 12 koite 3 komwoe yoto kole, ako ki chi netala mising Musa kosir biik tugul chekimi ng'ony. Kairo eng yu asil kele kakoit talosiet nguno kakiityi koek chi nekitala. Kosir yekingomi kakiro eng tai yo kele kibar Misirindet. Ko melen kele kimi talosiet eng yotok amu kiryokyi kobar chichoto, lakini eng yu kingakakobun kenyisiek 40 ko kakonet Jehova kobit kaming'inetabkei eng Musa. Amu kingen Jehova kole makat kobun Musa betusiek chekiu chotok, kenyisiek chekiu chotok koekan nego kosich kaming'inetabkei akotiegei eng yotok sinyen imi timin surkweni, imi tumdo komami kiy age neikere neimilin mising kosir kityo itegemeane Jehova neng'ung. Ko ikere eng yotok kele kindakakoming'ingei Musa ko kichobe Jehova kochopchin boisiet nekimi tainyi sinyokondochi lagokab Israel kong'ete otwoknatet ako katiaknatet nekikakochopchi Jehova. Ko kekere eng yu kale ibwat ole kitoune sobet Musa ak kandoinatenyi. Kale ndakinyitat laskeita yekingokase tuguchu, tuguk chekiro Musa kany amwaok tuguk chekiro Musa. Kingoro timdo nelalei amabeku. Kingoro birutik chotok kinyoru lagokab Israel kotomo komong'une Israel. Kingoro Musa komondoi lagokab Israel komandae araraita nebirir. Kingoro Musa kochorugei manna eng kipsengwet kimni. Kingong'ololchi Musa Jehova kimni akekochin ng'atutik 10. Mechin eng yu kakoek special sinye ngokere tuguchu tugul chu. Ko kinde akokase kong'ololchin Jehova kimni. Ko ndakitakonyitat laskeita Musa ko kitaune sobenyi. Ndakimakomi kaming'inetabkei kokere tuguchu tugul cheyoe Jehova ak kwong'utik tugul, takimakonyone akole anendet nekokono ng'atutik, mami chi, all these people ko anegei nekong'ololchi Jehova. Ako anendet nekaandochi bichu kot ko kakelandae araraita. Ko ndakimi laskeita amami kaming'inetabkei ko kitaune sobetab Musa. Kikere eng yu kele borotet komatinye kelchin ngometinye atebet nekararan. Kikere eng yu kele kou Musa imuch kotinye biik somanet nebo barak anan kotinye talentayat nebo tekset nebo korik. Kotko ngeker kot nekatelel eng yo kelen ng'o nekiteche koyu bichu amu katech nekararan mising. Ko yotok koite kotororgei. Ko ngomi kou notok lakini torornatet nemie kokonin ikelewen ibunchi nebo iman kosir kelchin neinyoru yeilosun biik ametinye Jeiso ak metinye kaming'inetabkei. Kamwaech kora eng yotok kakinetkei kele imuchi mistakes cheyooksei eng sobenyo ko notok neshepenech anan kochobech asikobit keechekitu kekere kou kabutetab Musa kingobut Musa kingobar Misirindet. Kekere kele notok nekichop sobetab Musa kingwo kenyisiek 40 komi ong'atet kele kingomwei kwo ong'atet kekere kele eng betusiek chotok ko kiip kochop sobetab Musa asikoek chi neiming'inegei. Kale kaming'inetabkei kochobe kandoik kokororonitu amu laskeita kobore tilyandit kou yekakinetkei.
kale imuchi koboisie Jehova betusiek 40 anan eng sobeng'ung koboisie kakenisiet asikobit kochob atebeng'ung iegu neiming'inegei. Ngap koba biik sinyen iloboti eng sobet megere biik ityekoti biik kotokoitururgei imi barak olin kibitu ng'ony, ko kanetu neigere ile nikanetin Jehova anan biik kobwot kemwoe kelen biik chemakinet komie koneti ng'ony. Notok kobor kole iwendi spidisiek alak cheigere itegemeane ng'omnoteng'ung. Iwendi ikosegei iboisie kimnatosiek cheitinye lakini imuchi kohambolenin sobet asikobit ikuskong ak itegemeane Jehova. Ko kakenai eng yutok kele kakonetech eng yutok kele kamining'etab komelen kele keeku chi kilen ne weakness, koma weakness. Humility is not weakness. Ne notok Lilian. Kaming'inetabgei Aramaru. Humility is not Kanyalulnatet. komanyalunatet, yes. Kaming'inetabgei komanyalunatet. Ako kimnatet neiboru kole mitei Jehova in control. Mitei Jehova kondout. Ko tos mi chi netese ng'olyo eng yotok akobo Amoche kaming'inetab atesen. Musa nekiming'inegei? Kongoi Evelyn. Kaimwoiwech akobo ngeker atebet nebo Musa angosigen inegei kokisich kamet eng pichiindo. Lakwet nekakinde kikabut anan kende akende oinet. Akonget oinet korot oinet sikwo lakwet sikonyor chebo Farao melen kikisike eng oret nekararan. Atindoi kamang'unet ale kitindoi amune Jehova eng siketab Musa kekure Kimibei. Kimibei sinyen ko Musa ina amu kikinyorchi oinet. Ngebrani kale lakwet nekikisikyi oino ko kergei ak Kimibei. Ko kingenyor lakwani eng kabwatutikab en Misri ko kikikere ko lakwet nebo komonut ne mutai kotururi bounatet Farao. Ko kimi tamirmirietab Jehova nekitoret Musa simaker bounatet nebo emetab Misri akoker kurset nebo Jehova nebo muguleldo. Ingen ile menatet komelen betei, kikisikchech achek tugul menatet. Kwanza menatet menae ile chito komenei ako konyor tuguk. Ngonyor tuguk chito ngele kanyor rabisiek, konyor ingen nyalilda nekikoker biik alak koming'in kesinye. Lakini takikochin tuguk alak bichotok koistogei eng nyalilda, ikere komong'u growth nekocham mekere amu kaker chito. Angot biik checham ikere mi biik ngwal karit chito. Ngoendi chito kabisa eng oret, angole chito akocham kila kobune keldo akoteleli karisiekab biik alak, ko mutai kakonyor karit koterereni. Kot kole biik alak ngitereren eng soet iba kotomoimeche imute amu kalong muguleldo ak menatet koistoegei kamisetab Jehova. Nitok koborwech kole angomami Jehova kobotech komagoi kimete menatet. Mi menatet eng achek. Angot komi biik chemendos chemekoti chi. Mekoti chi kabisa. Angot ngeba kanisa konyor chito eut anan kokat chito eutab kocheng sabunit anan kocheng antiseptics cho kindoi eunek amu kekat chito age. Kesas eutab chito age simatinyin. Ngotoretech Jehova koming'in mugulelwekyok eng oretab kimnatetab kipsengwet sikenyoru kaming'inet. Ngomami kaming'inetabgei ko betusiek tugul komi menatet eng achek. Kongoi mising. Iune kanamin malik. Iune kokeberurin Jehova. Tos ikere biik tugul ko biikab Jehova anan ikere biik alak isase anan nyone kipkei ak laskenetet. Tos ikoti bicho maikotite society anan ibote biik cheikeregei koit takuria meche biik chemi barak mising cheikoti lakini mekoti amekere biik. Kamite kiy nekasiren sirindetab lesson nekanyol itebegei eng yu. Ngasoman yotok kamwa kole ker let akobo sobeng'ung. Ngot ko kimakat komwa chi akobo inye, ngot ko makat komwa chi akobo inye akobo sobet nekimeng'isie, ko tos tesyi ne?
Tos teshi kaming'inetabge kole mi kaming'inetabge eng inye anan talosiet? Kale imanda ko makimuchi kiming'inke achege. Eng imanda ko makimuchi kiming'inke achege eng achege. Amu tengek ko kebebertab sobonwekyok. Ne notok amune sikemache Jeiso eng chong'indo. Epchiit anan isoman ng'alek chemite tiendo. Mi tiendo isoman mi tiendo nolen kata kaikai anyor Jeiso eng sobenyu. I would rather have Jesus in my life. Kosir tuguk tugul chebo ng'onyuni. Ko tos ko ne notok? Tebegei ile tos eng sobenyu nebo tai ko ne ne tos komwa chi? Tos kere kaming'inetabge ak talosiet anan kere laskeita eng sobeng'ung? Noton itebegei. Atya ibwat tienolen kata kaikai atinye Jeiso eng sobenyu kosir malik ak torornatoshek ak tuguk tugul chebo ng'ony. Ngoberurok Jehova. Yekitesetai kiming'inigei eng taitab Jehova. Kongoi. Tache mwalmuyan nerubo. Makikasin Lilian. Kebwotwo tiendo nolen Evelyn kole ndachachuk tugul amami Jesu yekame tuguchu tugul yekame. Exactly. So kongoi mising eng kanetisiet nekakenyoru eng betutab rani kinetigei eng lesson nelen kaming'inetabgei anan kachaunetabgei anan kaming'inetabgei ngorongoro. Ko ikere ile angaga kimuchi kenyoru kokakemwa kele kikisiktech tuguk yani ako lakwet koming'in ikere ako lagok chetomo kosikis chemengechen akoi ikerchi komite age nemeche kochoigei akot eng ng'ung'unyek kourerendos eng ng'ung'unyek akoi ikerchi kiotok. Ko ikere ile akot nguno akot Musa nekikere kele king'ololso ak Jehova eng kimni koite kora ako kinerech lakini kamie Jehova mi kobotech nyone kot yani Jehova kochomin, Jehova kocheng'ech akomeche kotoretech amu kabutet kakekas kele kimite bistoet nekitaunegei kipsengwet. Ang bistoet notok ko kikonyo kot koitchech achek kisiktech. Ko kemeche kenetkei kenyo kele kaming'inetabgei anan kachaunetabgei. Ngeker ingen akot eng kapkasisiek ngometau ile komakikerin menyoru mshahara, makikerin kele imi yotok. Biik chekikere kekere biik cho meche kolen mite yu ingen yani kikinetkei hesabuk katokomwa pastor kole arithmetic ak ne kikonai biik hesabuk ole kiyoitoi sikobit itou. Ko ameche kebe eng kitabutab Luka 22 koitei 24 akoi 27. Akameche kenyoru chekimito ak Jeiso kobendoti komite kokere Jeiso konyoisei, konyoi kolion tuguk chekiro akomite kwamisie ak Jeiso, tepche ng'ony ak Jeiso kokibwat amu kikakoit betusiek sikomwochin Jeiso konekit kowek. Meche sikwo kimurtoiyot akowek kipsengwet. Ko yeibwabwat nguno ikere eng yu imeche kele kalya meche kiro kele etunotet nebo iman ko sietu kekerin ko kelya. Kenyoru werik aeng cheking'ololdos eng yo kole king'et tiiyet eng kwenung'wa kole ng'o nekiiti kele neo eng ichek. Akilenji ichek laitorinik eng bororiosiek ak icheket chetinye bounatet eng ichek kekure toretik. Ako mau notok eng okwek. Ako eng koike neo eng okwek neming'in ak inendet neo koike
otisie. Ngo neo anyun inendet netepche eng amisiet anan inendet neotisie. Tos ma inendet netepche eng amisiet ako ami kwenung'wong kou chito ne otisie. Keborchi Jeiso yani nolen eng Kingereza practical experience. Sinai ile sietu kokeeku no ming'in inyendet ne kiboitiot. Manamegei hesabuchoto amu ngibwat akot eng ofisisiek kole komi chito naibuksei ibu chaik kekere koming'in eng korikcho ketindoi cheplagok kekere komengechen bichoto. Ngemi kanisa komite boisionik chemi barak komite chemi ng'ony kekere kele ai biik chomite ng'ony lakini kaga eng oretab kipsengwet kokonech kinetkei sikoistogei bistoet nekitaunegei kipsengwet akeistoegei kachaunet. Kakekas ng'alek chekakoekit bistoet, kachaunetabgei, kaskeinatet akenetkei kaming'inetabgei. Ngonamin tuguk iker ile kakakonin Jehovah borotet resources sikoek inyendet neitindoi imuch iyai boisiet lakini kikere acheket eng yu kele kokonamgei kebwatwa pasta ilechin eut kole ilen itonon chito kokushin kifumbit lakini kakameche iker ile mitei boisiet nekakonin Jehovah. Ko ikere eng yu ile baunatetab kipsengwet ko makat kenyoru kaming'inetabgei akeyai boisiet. Ko noto nekonech kenai kele Jeiso kokiwal yani atebetab ng'ony komau noto. Iker ile sikeker kele keeku nebo kipsengwet nebo kaming'inetabgei koui amu kidogo akere Musa akine kokikakonai Jehovah kikisikto kokochi lakini kowalak. Iker ile kikuti lakini ngot kewalak akekere Jeiso kokonech yani koborwech oret no kikure eng Kingereza blind spot sikoborwech sikewalake akesiku kotoretech keistoegei. So ngeteb kelechigei amune sikobitu bistoit, amune sikomi menotet ako kakonetech chepyosetab Ellen G. White kole bistoet ko makosa neo nekiker eng kerune kipsengwet koker Jehovah kole mami kiy mising nekere Jehovah ko tengekto anan ko cholwokto anan bistoet neo kobate bistoet anan ko menotet. Kiitok kokonech kot kekor akatokomwa pasta kole ikorat mekertoi kemi ketuge kamenoe. Makoi inai ile aune kokakinyoru menotet amu ikorat ako ikibanan yakikatakinetkei eng lesson nekobo wikit konye. Kokonech laskeinatetabgei nito anan bistoetabgei kotko makitinye muguleldo nekineti. Makoi kinetech amu makoi ikaskei. Ile kamwoe nee noe. Kiasoman Bible tugul. Amu menyone ile kamwoe nee Jehovah kobun kiboityondoni. Kamwoiwo nee Jehovah kong'ololwo. Koek inyendet neimeche ile mengen kiy inyendet neingen. Ko keker kokeny kele makitindoi makomi haja imeche Jehovah eng sobeng'ung amu itinye kiy age tugul ngo mbaret ngo nee itinye. Chun alak komatindoi. Cho ikere kobendi kosae ko amu nyalilda nekeim. Ko keret eng banda yani keetu eng Kiptamirmir amu tengekto nekakonyech ako mkere ile akot shetani kokikiturur amu kikakonyit muguleldonyi konyit koker kole inendet atororigei kotaegei kamuktaindet.
konyech akaga ki ko kamatogu nenoe ile kakonyonchin kage nenyone komutyo lakini imuche koker chito age eng inye komekere iker ile kakanyun kiito kokonech kekergei kele amie akararan atilil atinye kiy age tugul manyalili malyon lakini ko kakamakonech kekochigei kekochigei Jeiso kelechi Jeiso eng betut kele amite Jeiso toreto konon lapkeiyet nekono nebo betutab rani iker ile kakakoistech oret agenge neistoenen shetani kokurten pole kotikurte biik alak asimenyoru torornatetab kipsengwet kokaiborwech Jeiso eng yu konetech eng yu kole ne kerichotab bistoetabgei anan menatet kerichot ko kikochigei kekergei eng kioito keker kele kamamuchi namuchi koyoche eng kitabut nekikure Christ Object Lesson kokimwa eng kole Jehovah kikur Jehovah kole akonin muguleldonyu toreto sisobo eng nyalildanyun nomite ko eng yu kele tos kinetegei ne betutab rani ngalechu iker ile menatet mami kiy netoretech kokakenai kele ngimeche torornatet ko iming'ingei ka boisiet nekecheng ko torornatet ngeyochi Jehovah koteketindoi kotokoyata kotokomi asista ngeyochi Jehovah kotokolapkei emet ngeyochi Jehovah boisiet ngokonech Jehovah oret nekibendi macheket nekelen kae ngoek Jehovah nekonin yani torofinit ole ibune ile awendi yu awendi yu ngoek saet nekonech ketuiyo kipsengwet keng'alal kele kane nebo oeng koborun Jehovah asikobit iwendi yani kioker ale ng'alek chekemwochi Jehovah isom koaaksei amu akot eng wikini abwoti ale kiale Jehovah toreto amu ameche ng'o nemeche ang'ololchi rani ako noto ang'ololchi koek inyendet neikono ng'alek yekitar saet alany karit akawe kasi nyebotebi ng'ony eng kasi kole ko netai chito kanyokotebi ng'ony chito koib kecheret kong'alalwa eng yu kolecho ingen ile ibwoti betut nekimite lakwenyu sipitali kinyonye ikero akeng'alal akobo ng'alek chekitindoi keng'alal akalechi ibwoti Jehovah nekikisa betunoto kotko kisop lakwet ko Jehovah kora nito netekesome kora eng chuto nyikisen cheitindoi kolecho kongoi akwo deskinyi eng yewo deskinyi akere ale Jehovah yani instant netya Jehovah ko nekit Jehovah ko kekure asikobit koistoiwech akokonech kaming'inetapgei kotko kaikochi chito age nekangonyone kanyikis muguleldonyi ikochi kabisisetabgei akikochi koek inendet koker Jehovah kole Jehovah kobo iman ko eng yu ikere ile bride inito mitei komi iman akomi shetani akoi tun koit betut nekikesu ko yetekemite yu kokang'et kelya kekochigei kaming'inetapgei kenai kele bounatetab kipsengwet kokeboisie kaming'inetapgei Jeiso nekinyo inegei kometo kipsengwet akonyokoek inendet nekanyokoek yani kiboitiot inendet nekinyokwo kot koit kekartat akobo ane akobo inye asikobit kwalda melekto nekikitindoi kele achek chekikelulye eng tengekto kokebate kemeyie koek Jeiso nekinyokotarta korotik chi iker ile imeche ikochi Jeiso muguleldong'ung Jeiso eng sait age tugul asikobit koistoungei koisto nobokei ngot isise kole amu kamekere ile katoku
kosikoek Jehova ak kokonech tamirmiriet neiborwech kotkan kora. Ngot komi chi nemoche koteshi, asome koteshi yoto asikobit kekochi mwalimu netesetai. Kongoi Lilian. Kemwa amu kokakitageng'alale amut akobo kiakemwa kokeny. Ko ngesa koyaiwech Jehova kowolu Jehova. Eng atkan kora komakibwoti kowolu Jehova amu ngap komwa chito kole kiasa eng betusiek chechang amawolu Jehova. Kakeker eng yu kele laskeita ak kachaunetabgei ko kitaunegei Lucifer. Noton nekikochi inendet keturur. Ako boisie tuguchotok akemwa kele mitei potentials eng acheket. Ako muchi nyokoigniten oindet ngot kekochi chomchinet konyo sobonwekyok sikomong noton nekata. Amu ngekochi Jehova komong'u kaming'inetabgei, ayebindo, akoistogei laskeita akokonech kaming'inet age ngesa. Ko ngesa kelechi Jehova toretech amatok laskeita eng anendet. Istee kiyotok uprooten. Amu oindet tuguchotok tugul ko mbinu cheboisie oindet eng sobenyo. Kou yo kenyoru boisiet nguno, ko nee nemong'u muguleldo ngenyoru boisiet nekararan kou inye nguno manager imi kot imitei ko ii manager. Kangonyone kiboitiot anan nemi ng'ony eng inyendet Lilian, kotinye koteb ng'ony eng ng'echereng'ung, ofising'ung akong'ololun ako inyendet nekikewe ibisochi, ingen ile manyumnyum is ku inye ko manager nyiwechi chi mining nyibisochi koui nea. Ko amu Jeiso neitinye Lilian, ko amu notok amune kingiwechi chepyosanatak akivisiten eng sipitali ako kiboitiotng'ung nekisir. Ko kaming'inetabgei nekonech Jehova, ko ngesa kokonech Jehova kaming'inetabgei. Ako kale ngesa akeker kou yekisa betunoto karon ile Jehova ameche iboisie rani. Ko ngap asa akot akine yamandoi karon alen Jehova ameche ayai kaberuret rani eng chi akameche itogu inyendet. Ko ngesa akebit akero kekere kowolu Jehova. Ko eng sautikchok chebo kila komeche kesoe akiken akero. Koborwech Jehova. Ngisa akiyan ile yooksei koyooksei eng betunoto. Ko ameche kechallengenkei rani tugul kenai kele ngesa kesa akeken saanoto kewol akiker. Mat kesa akeng'etyi kityo kebe kityo koek bito nekisoe. Ko ngesa kokonech Jehova kaming'inetabgei singeng'ololi kekere kele Jehova kewolu rani, kikuno rani. Kangang'ololi atkai ko inyendet nekeng'alal eng anendet. Akangami yu amu kotororo ko koloswo bichu komaimbel Kipkei eng anendet. Ko kainyendet Jehova ile Jehova kongoi amu momong Kipkei eng anendet kangotororonu. Kongoi. Kongoi Evelyn amu kemwa kito nemie nakilen ngesa komakisoe kityo koek kikoek bitet. Ongesa akikeni ngimi oret ikeni ilechini kayu yu Jehova, yani ikeni koit akoitu iker nekonin ko muguleldang'ung ibaibaitu akilosu Jehova. Ne akot eng saisiek chechang kokonin rirekab kong amu ikere ile kaka Jehova komie, Jehova kochome chichin, Jehova koboishenin. Ko ikere ile koi komelen ile amu nekakimache kele kenai kele manager ko ingen biik chechang ko akoi kekerin kele manageriandani kwae kouni kotoigei yani tuguk chekekonganegei, lakini konin tuguk chechang iyai boisiet netinye Jehova akiiste amu kakikiyaech keboisiechi chito age. Kieku kelyekab Jeiso, kieku konyekab Jeiso, kieku eng resources chekakikonech ko keboisie asikobit konai biik alake Jeiso nekikenai. Ako mising akot kotoretech acheket kenai Jeiso simaek tugun nelen biik alake ne kiptinishechu komami kiy neyookse, lakini kaka kokonech imanda
asikobit konai kole biik alak ikere nging'ololji chepyosani koun kito nemie. Amu Ikere kaiste sinyen kaiste the wide range amu koi manager komatakobit a rift kele mi yun ano lakini kaibu tilyandit koik so close amu kaming'inetabkei. You are approachable, kimuchi korichenin biik. Kongoi. Kongoi atoche mwalimu nelu. Kotomo mwalimuiyot age Lilian. Yes. Kangisomanin kitabut ab Ellen White yo. Komi kitabut nekekure Christ Object Lesson. Correct. Ko mi ng'olyo nekamwa eng yo kole ng'oi mising ng'oi kikekure menatet. Amune kang'oit amu kale eng taitab Jehova kotinye muguleldonyi ako ng'wan eng inendet. Amu kit nekiyai setani ko kiyai kobit ng'wonindo eng kipsengwet nekimukomi. Eng kwenutab malaikayat nekimukong'etu ki nekimukwai akilosu Jehova kot komong koroatok nekilong eng muguleldonyi akomeche koisto Jehova. Kale kit kiyotok ko netwoi muguleldab kipsengwet, twoi eng muguleldab Jehova. Amu kale makimuchi keyai keiste achek ko kibiik kikisiktei notok. Mi korotik chok. Na ikere ngot kasarta age tugul tab ikere kakolong chito neko kararan. Kapaipai chito lakini kitikin itwa kondanyi kole ani ichul konda kole ani ngwereri we kolong muguleldo ko mengen. Ibitobot ile anga kaune chichi. Kurotok nolongu mugulelwekyok akokonu menatet. Ko sabet nekitindoi nemami Jeiso. Betut nekakomeny Jeiso mugulelwekyok koisto kurotok akotangus mugulelwekyok. Ya kotangusite mugulelwekyok angot akerin kiit chito yematangda kule ilechini angot komase kotokomi. Lakini ya mami Jeiso kongwereren chito nege icheng ile kang'ete siyanatak akimeche isus. Amu long muguleldo jo kole ang'o akaisi tacha uni. Kotugul chekikotuyo ak Kristo Jeiso ko kikonyor mugulelwek chebo kaming'inetabkei. Komakomi menatet eng acheket. Amu notok nekiyai setani kobut ko notok naoech achek kebutyi akesirgei ak biik alak. Kongoi. Karibu Aramaro. Kongoi. Kawotar lesson. Kebeberta nebo let kolen ker Jeiso. Noto amune sikakileng tukchu tugul chu kityo ko sikoistogei menatet, koistogei lasetabkei, koistogei kit age tugul ko kiro Jeiso. Lesson nebo kwang'wan kasi kolen ker inendet. Kitabutab Luka 22:27 kokakosoman Lilian. Kale ng'o neo anyun inendet netepchei eng amisiet anan inendet neotisie. Kingen achek tugul eng bitet kele inendet netepche ng'ony eng meset ko inendet neo. Cham ketachete kelen mini kele ai tebo. Kele mite biik kinyote ai tebo ak chun alak kekwe kele ng'o tos nyolchi koba ai tebo. Ko biik chewendi ai tebo ko biik chetaunotin eng society, biik chesomaniotin ak biik makarek chetindoi chepkondok. Chekarab kele kicheru basketit neyomegei ne wiru telebushek. Kele choto kotebe ai tebo. Kokwe biik alak yu otebe suswek olin ak ng'echerok alak chebo backbench olin ako moame amitwogik chebo ai tebo. Ngot komi sota cheke ko biikab ai tebo ichegei. Ngot komitei bendo neketeshin kokwe koame makarakwek ak muchelek chelelachen. Makiteshin kege. Kobit classes chekakinde kosubkei ak olekikertoi biik. Kipsengwet komakerei chito eng konyek chekere ng'ony. Konyekab biik ko konyek chenyitating'ekto. Konyekab chito ko konyek chekerei akorwokyi akokikyi. Kipsengwet ko konyek chekerei akorire akonyochi kat akois komutyigei. Notok konyek chekinyo Jeiso Kristo konyo emoni asikomutyigei. Kemwa eng kitabutab Romanik 11:16 keng'alale akobo emtit emtitab timin nekale kasomano. Kale kaitini 16 eng Romanik 11. Kale ak ngotilil tongoaniat, kotilil
komugul akine ak ngotilil digitiot kotililen ak ichek temenik ngot kotilil digitiot nebo ketit ko temenik chebo ketito ak logoek kyik kotililen ak ichek kole ako ngot ko kikiri temenik alak ak inye nei yemdetab timin ko kikinomnyenen ichek eng kwenunwa ak yoamde koboto icheket nebo tigitiot nebo akwoyetab emdet kole yani inye nekiyemdetab timin kole ko kikiri temenik asikinomnyenen kikiri temenik alak chemaye logoek yeityo kinomnyenen anyone inyendet asikobit inyoru iyam akinye chebo tigitiot nebo akwoyetab emet nebo akwoyetab emdet sore kinyo Jeiso asikobit konomnyenegei asiachek chikikakiyakeu kipsakarek chikimatikenyalu eng taitab Jehova chikinyolchinech meet nebo koikeny konyo chito netindoi sobondab koikeny nekinyikoming'ingei konyo kwenutab biik akoek kotwoket asikobit kokoitegei asikonomnyenegei asikoachek kiakeng'wonikitu kemuch keanyinyitu amu kakekiraftanech kinomnyech ak emdit netindoi akwoiyet ak sobondab koikeny kenyoru sobondo nebo ketitab emdit ako kou yetilil emdit ketililitu ak ichek temenik amu kakinomnyenech emdit ne noto ko Jeiso tinye Jeiso asikobit koek kwong'utik eng sobetab chi noto amune asikekure kelen ker inendet kale kitabutab Pilipik aeng koitieni kwang'wan katoma ngatar yoto korok kale eng 27 nekainen Luka 22:27 kale tos maine netepchei eng amisiet neitogugei ko chito neo kale ako ami kwenung'wong kou chito neotishei kamune asikole Jeiso ami kwenung'wong kou chito neotishei ko amu nekatatepche ng'ony eng meset asikobit kebai inendet alamaliat koek inendet nekabai alamaliat komwawech kole angaga etunatetab chi ko makikere somanetab chi makikere cheo netindoi chi lakini kikere boisionik cheiyachini biik chemitei eng onyung'ung kele mie chichi toreti chichi malasegei chichi nyone chichi ako tebi tugul eng amisiet ngap inyoru chito nenyirirse kole matinye ako sanino kakile kakiune ng'o kakiune ne kakeuni ng'o chepyosani keuni tukchu kakwonye eng amitwogik chu kasiru ng'o ngwek ko karap kole chito kero maamisie kabisa kabiye anan kakasas akot eng sobondo amitwogik kole Jeiso konyo anendet asichek kotwokindet asikobit abaak anendet abor kaming'inetab kei asikobit oming'ingei ak ichek kale kakonu nito koek kaborunet asikobit osub tekutik chok komwas eng Pilipik aeng koitieni komut kole ngotebe nekateboni kimi akine eng Kristo Jeiso nenga kitindoi bounatet ak kimnatet ak laitornatet tugul nebo kipsengwet ko kale kiipchoto koek buch asikonyo nyokonomchenechgei kotigitiot kakimwoe konyo kale eng koitet tisab kale kikei inendet koek buch akonam itondab otwogindet kokerkeit ak biik koitet sisit ak kingotok eng itondab chi kale koming'ingei akokasit akoi meet meetab kimurtoiyot kiming'ingei Jeiso asikoborwech kaming'inetab kei notok amune asikelen ker Jeiso ker inendet amu nekatekere tuguk cheitindoi makarnatosiek kakeng'alal akobo makarnatosiek nekatetinye tuguk chekere makarnatosiek itindoi ak isich kamang'unet amu makarnatosiek iker Jeiso nekonu kamang'unet nebo akoi amu kamang'unet nebo makarnatosiek kobekyin emoni kale kikibwa buch keweksei buch eng notok ko matkokonin tuguk cheitindoi iker ak ichilchi kong tuguk ak iseke kamang'unet tuguk cheitinye lakini nekatekere tukchotok iker Jeiso kare nekatekere somaneng'ung nekisoman ibitar tigirisiek ibiwe PhD ibiweke biketyigei ak tuguk chenyorchini melekto nenyorchini somaneng'ung ko nekatekere tukchotok tugul
iger Jeiso asokobit koiri kipkei inoto mite orit ng'ung. Nekate losugei, nekataki losun, kero iger Jeiso asokobit nekate losugei, ilosu kipsengwet eng boisionik chebo kwong'ut chekikere yechini community, boisionik chebo kwong'ut cheyechini tupchosiek, boisionik chebo kwong'ut cheyechini chememuchigei. Amu kale yechini chutok alak ko kale kipsengwet yoiwo. So kale nekategere cheo neng'ung neitindoi, nekategere ile atinye ng'echeret nemi neo eng boisionik, eng ng'alekab siasa, eng kebeberwek cheterchin, ko kale ker Jeiso inendet asikobit kobois Jeiso eng cheo neitindoi. Ker Jeiso asikobit kobois Jeiso eng somanet neitindoi. Ker Jeiso asikobit kobois Jeiso eng tuguk cheitindoi. Ker Jeiso asikobit kowalin neo noto. Amu yekiro Jeiso kale keker arwetab kejir. Kale keker arwetab kejir, kale kero tiseiwot. Kale kekiro tiseiwot, kale kotok tengekto kenai kele bane tiseiwondoni. Kele tiseiwondoni kobo tengek. Kale kotok tengekto. Kotok tengekto nemi ng'o? Kotok tengekto nemi ng'echek kesiaigei. Kelechigei anga kikip tengekinik yekiro Jeiso ko arwetab kejir. Kale kikiker tengekwokikchok, kale akiro arwetab kejir, kale keker sarunet ak nyoetab kat nenyolchinech. Kale kikiro sarunet ak nyoetab kat nenyolchinech, kale aketach sarunonitok ak nyoetab kat, kale keker chamyetab Jehova nebo kwong'ut. Kale kotok chamyetab Jehova nechame age tugul nenyolchin inendet, nekursei eng kot tugul kokurei kolen obwonji akwek biik chuk kyoloe milet nenyigis asikobit amung'wo. Eng notok ko kale yeiro Jeiso, kale iro kaming'inetab kei. Kale ak yeiro Jeiso, yeiro kaming'inetab kei, kale koiri muguleldong'ung nebo laskainatet. Kale akokonin kobit inyonji inendet eng kaming'inetab kei. Kale ichek chebwonjin Jeiso kobwonjin eng kaming'inetab kei ak sikunet. Makibwonjini Jeiso eng lasetab kei. Amu yekibwonji Jeiso eng lasetab kei, komakiyani kele kakenyoru katililet eng kimnatet nebo kipsengwet. Lakini kibendi kora akeib ng'oliotab kachaunetab kei ak self righteousness. Amu makichamchi kipsengwet koiri laskaitanyo, kakibwa akeibu laskaita konyo orit. Lakini yekimete laskaita akebwonji Jeiso, koirie Jeiso inendet laskaiatak eng oritinyo akeeku lagok cheming'inigei akobarta lapkeiyetab kipsengwet. Kale leson eng yu, yekiro Jeiso akebwonji inendet kowalech. Inendet ko taunindet ako kakesunet nebo kanenyo. Kale ker inendet eng kayanet kou kiboitinik chekang'ololwech neu Musa. Kiro Jehova eng kayanet. Kiro Jeiso eng kayanet. Nga kile iborwo pateng'ung Jehova ngene tokeng'ung si akerin ale ng'o kiborchi patet. Lakini mairo toketab kipsengwet amu makere Jehova akosob. Lakini kiro Musa eng kayanet. Kiro Abraham Jehova eng kayanet. Kiro kiboitinik tugul chekimitei kondouninech akot Daniel, Meshek, Shadrach, Abednego kobendi maat ko kiro eng kayanet. Kure kipsengwet sikobit kiro Jeiso eng kayanet. Amu ngot kiro tuguk chekikere kimni chebo tuguk chekimakchinigei chebo sobet chebo mokornondit ak kachaunetab kei kebeku. Ngap inyoru chito nengeng'alale kele akile kiteche kanisani, komeche kemwa inendet kotorio kele chichi kitoretech kole konganum, kekonin kongoi kila amu kikonu chepkondok chekiteke kaniset. Ibitebeke ile ango akoi kinyene nekakilosu ameiriei ng'oliono notok ikere kong biik ile kitoror kipsengwet amu boisionik chikiyai nginye. Kieku kirondet kityongon amachuku tuguk kiboisie. Tuguk tugul chekitindoi ak acheket ko kibiikab Jehova. Kiyautikchik ako ki tugukchik achek. Yekingobwa tuguk ongotu kikonu chomyet komemach melekto nebo kachaunetab kei anan kichoun. Mechougei anan mekany kichoun. Lakini ngitoror Jehova eng boisionik chekiyai. Ngap kelen akot ngikoite tugun komemat kenai akot kele kekoite. Ngot ikoite chepkondet nekilen kiteke kaniset komeng'alale ko Julio.
ilo kiakono kai ngo kito kon ngo kai ju ngala los bi o talaga kanisa no go kitekso kero matingo katindo jita amta uti kemya jen tigendo tamimi tri ko ngala tiaw ker ko kanisa nyei taw yi ker ko ngile ma kangala sonne bi jo mate jaw amate si ko poisien en setane ngoret no ba itelet logo je kemya jen amengel walia no jamana ga Jehova ko gala suruti ketri len kerenende asirar weta kejir agi so mandanga tangunga agi nyonji nendet engamingne tap kay ko istoy nga jawne tap kay agnas kayta agogon engamingne tap kay ak sugunet en gore tap jamiet nge jaminende tos mi ji netindoy ngolyo netesay ama kagar lesson ugine Amaro go Ame mising. testai. Kangi ngalalin akobo tuguk chekikekon. Koman kochang tuguk chekikekochi kaniset. Kikon biik alake kokon mbaret, kokon alake kotech kaniset, kikokon alake kwal loudspeaker en kanisa anan kwai boisiet ngot ngecherok. Tuguchoto tugul chekiyoe ko eng mugulelwekyok kengen kele kikokure Jehova ko nyumnyum eng ngomamito mirmiretab Jehova nekakimwa nekemwoiwech kole kikotar Kristo tugul eng achek komang'u koroyotok nelen kial ngecherok. Kokere ngecherok chu tebechu ko anendet. Kanisani sikotelel ko ane. Mbarani ko ane. Tia boriet nekikenyoru eng kanisosiek kot komach chito kowekta mbaret nekikokochi kaniset amu kolong muguleldo makiyochi tuguk chekomeche kwai anan chekomeche. Kaming'inetab kei ko kit age tugul neikochi Jehova ko matiteb ile meche keita ne. Ngial ngecherok imetochi Jehova ak kaniset korib ngecherochoto. Ngo kikonu mbaret imetochi kaniset mbaret amu makomi muguleldo ng'ung yoto. Cheng borotet age. Ngokes amwa alen mugulelwekyok kotindoi menotet kou yakimwa eng tai. Ngomamito mirmiretab Jehova nekonech sikunet akonech kaming'inetab kei ko betut eng betut angot biik chekamaibwoti ile mang'u menotet komang'u. Nyolu ketekeker kimurtoiyotab Kristo betut eng betut amu long'u mugulelwekyok eng tuguk chechang. Tia biik chikolong mugulelwek akometo kanisa amu maker boisiet nebo kurset nekikekure achek ko ngotoretech Jehova sikenai kele kaming'inetab kei ko kit nebo komonut neteche kaniset akokonu borotet akwai Jeiso kotok. kongoi mising Kongoi Arap Maru amu kainetech keker Jeiso. Kameche kechergei achek tugul kele amu mite potentials, mite laskeita kikokonech kikoikol chotok sobonwekchok amu yemami Jeiso komi kombelu koroto. Ko kit nekameche kemetochigei achek tugul ko tiendo nolen makenyu koaigei Jeiso. Singieku tempted anan koking'wereren komat kobit kipkea kile maane no king'wereri imech isus iyanata. Singiyetin akekonin kitororin boisiet nemi barak ko eng atkan kora koek tiendo nerure eng sobondenyo ile makenyu go aige Jeiso makenyu go aeng nenyin amache chomyet ak lilindonyi. Ko notok eng sait age tugul iyaigei Jeiso, ngimech eng sait age tugul itinye tienotok korure, ko Jeiso ko kiiming'ingei. Jeiso ko masich laskeita. Jeiso ko kicham biik tugul kokerkeit. Kongoi. kale Jeiso ko karogutietab kaming'inetab kei yekiro Jeiso ko tugul eng kit nekimakchinigei eng sobenyo kot kiro inendet koweksei nyokomutech. Kongoi biikab Jehova eng kebeberta nekoib asikobit kekas tugul akinetkei lesson nekobo wikini. Kisome kele kondoiwek Jehova, kisome kele ngotestai kokimitok eng konyit ak tamimirienyi kobotech tugul agenge asikobit keekitu yekenai mising akobo kit nemakenai Jehova kenai ak tilyandit nebo achek ak Jehova koek nerekonat mising.
osiach lesone otestai ogilgilie kou bichu kibo Berea ako ngomi tebutik ako ngichek ketebi tebutik kotugul ichek kendoi tebutik on the page noton nakimiten nebo YouTube sikewolwok comments alak tugul itindoi chi inde yotok kongoi ngichek tugul che isubechi kongoi ngichek tugul che ndo comments ako kongoi ngichek che iyoptoi kora koyopchin biik alak asikobit kotestai konyor biik eng oretab boroiyet logoiwek che miachen kibagenge ngondoiwek Jehova koberurok lesson nebo wikini nyonei komwoe kolen boisietab bukuit kimeche kiro ak kechikil kele ne boisietab bukuit eng sobetab chi kongoi ngoberurok Jehova ak kondoiwek ako wikini nyone ketuiye ongesanyun kimeche kitorori Jehova amu boroindo nekekonech betutab rani asikobit kekas tugeng'ung eng logoiwek chemechen chekenetech eng oretab lesson Jehova kisome sikobit ikonech kaming'inetab kei inetete mimirieng'ung asikobit koilelaskeiita nemitei eng oritinyo asikobit koiri menotet nemitei eng oritinyo asikobit Jehova koiri kipkei nekitindoi ak nesirei koek inye neisobe eng oritinyo atyo kobor kelelinet nebo kwong'ut nebo wering'ung nekinyekekartate koba achek nekikinomionech asikobit keeku kei logoek chenyolchin sikunet Jehova ngebendat ak ibarte lapkeiyeng'ung ko inye nemitei oritinyo ako inye neindoiwech eng oret age tugul neiwech eng kirwogikyok ak iboisie eng egoshekyok tugul koboto lagokyok ak korikkyok nitok somenyo eng Jeiso Itindenyo. Amen.